Nuestro saludo a todos y a todas. Ongi etorri denontzat. Iturrama, Iturrama. Zorte ona izan dugu gure auzoaren izanarekin. Izen poetikoa. Bizitza iturri bezala gure ama gogoratzen diguna. Umeetan kantatzen zigun ama. Gure musika amak gure zuzendariak dira. Haiek gabe ez ginateke hemen egongo. Horrezegatik, hain zuzen ere, txalo bero bat eskatu nahi dizuet Iturrama kantuz taldeko zuzendaria den Gabriel Ekizoainentzat, erakusten duen pazientzia eta ahaleginarekin. Eta nola dizkiogu ere San Francisco de Asís koral polifonikoa, zuzentzen duen Ana Ariñorentzat, kantukideei transmititzen dien eguneroko alaitasuna eta indarrarengatik. Hacer de vuestro gemir el grito
I'm gonna sing when the Spirit says sing, and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing, and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray when the Spirit say pray. I'm gonna pray when the Spirit say pray. I'm gonna pray when the Spirit say pray, and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna shout, shout, shout when the Spirit says shout, shout, shout when the Spirit says shout, shout, shout. I'm gonna shout and obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing, hallelujah, sing, pray, shout, hallelujah, sing, hallelujah. And obey the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord. Sing, pray, shout, hallelujah,